Madang malungil silsil merbek ladro ko tial program mergita program ra kausi sa ak. Mendiwai gel bekal program mergit kartialo bangela ko host tar bora idung Joel Turbio marterul contributor sa tial program. Arnia a Mr. Harwo Wilter ma ngirmang Moses Uludong ang artiang Moses edel bukmot ma kaya uspe tiang edel bukmotat sa bebir ra isyul elngia mangalgal ra bulwater beraw el all time Moses edel mo rubeng sa igel kuk kolabal mel gira lagi kita issue. Mal diwai gal bekal program kita Mr. Wilterak ma iditial lego guyong mergaw maka mo so is bel ngusel kuk ka issue raw el am kuk karang matangli mergo ka tamaral meliwet. Malumilitasil se ngaga aswagal utriklisel Venezuela ayoel el Girela State Government. Soal musegi subset. Radial ngarang au de suedel el gora soal mogal tribute al mornia así. Gora gureng sa igal press conference a president ma tirgal adal dirga terul ministeri hablar kan formality terungi. Vin gora dia kabel Duma State Government. E agumda suese lo direga gora mal Fundación Arba Priority ngito. Ling udasual lo sa igal state government au do bodom street mo ogora mo stimulate a project ra igal local government mo marmrula a program ogora mo generate our revenue help partir adang mo angara support mortir mangara agora palasirgi. Igual de verdad que no sea presidente, a lo mejor seguirlos. Ngaramo palasira state government. Adikli no sil malgoya say mo ruebetra a ministry la state. I see. Bingwa dim lang ako magay ngagamento na almora a igal press conference el Girela state government ma bebira programa tiagi. Sel gumes el today timlamot tablol conference aques. Gawin mong nanamukl day. Binga ka dim namin sa dito. Sel gureng sa Moses ang ngaringi. Emro nga gureng sa tel conference toka di ka kargira. At ko el medung dia ka agora presidenta dia ka agora mo o tabadia posisyon ng ngilwasi ay gagida gumdas ang morol al sila first 100 days ang first year ang giril morulay kang ya second year at expect ay gagit adur dir ang gwadir ka albornya gigil maltang maral melen at tarakir no siya say mo umrega sele Roadmap final report or to niya transition committee malta sa igilin niya mo sa bebel adiregal gumes ngil ko na kol omdas lo aseng la giren gatmok ra palasira governmental motor gokra len selbol mereka tarak en giredel gaigidel conference ala mo meaningful al sugum metu abdul wasi ay gagida le aimergi ya 1 2 3 4 5 am gatmok la igel bebilam lo dia len ngara ul mang ela ka duguk mo girel ge Sige ngora mo meaningful. Dia agora di compara di kakargere Moses lo asay. Kalelungil mo karang ngamol mol gumeso niye dagun nge impression na kamna mo ko amdalo si. Kami ko lam mo ngai dranggaru bakal molo pala sirngira ngia dia kalau to dia agora platform ni ngaklen say kita ko di mo se sura Mr. Wilter kabang ngirma uk to borsel koraswa mo to bodang ni malungil odo song al mora tigil adul muslim sabedat magre el ange komal masaul le nga el sil sung kusakal mo sadra imulat ko niya atara ang ako to close to ko mo do el kirela ako no interbela ora tial modrod rap esel tletael el mo mabebirang lela imora ministry matra ministry e mabebirang ukmata ministry mongod molod anga sel kotel bila bla to dia presidente mor olbil ma to bar el ang
Emergoel almut mori ongerum ongede makumbes ngaria dasur kilab esel minister actually sel ministry da MCCA abol ngati aklel yang mabebir ngadel in malmri dra bebir ministry ngakamelat kelwasa atial lomgodro dra kabelmenter belau makabelmenter ikal state maklo tu telel sel lomgodro dra ikal kabelment en tergibul ngaringi aklam dengan ngakarngi leng sil ngakamle ada sel committee ra CCA ul ngara sel mil ngoro dra kabelment nanti eri tiagi del kabelment ra republic sel mlekot kabelment ra 1981 seguido do val tiagi del clail ministry según ngara ngilbi clearly Michael in fact Michael clail ministry ngakamli ba el wasem ministry bagi mlekau to ra al sel to sa kangram de department mo amrike la kwase ablur adre la adio spera ministry ra magiri rule tiam de klo debate ngi digiri rule mo o ta sel bilak a black revise ngi em ko push ngi malngai mo o ministry am leul da social time as sel 1981 el boringia comprehensive malubang global ngala almori omsu braigang lekat mo modro dra kalmentri ki de kanda modo kuris sebelum ngaria aigel ngara al modo lab dimla do lab sa district tuguni aigel del board ma commission aigel gimrili list ringi emne girel mo reorganized tel government tra sel kotel first 80s of republic o sis by aigel del molan agency of to ngi include oya QPB ma tourism aigel rogo sa ka girel land agency of government el ministry misel bol tomo rur tar ad mendia modera kal board ngili sangar ngi mo seguida mergo al sela o sangegra seguida 1981 endim lagi rule kut dia bil el moraula ra senet to se dia mal mring sel de bol giredel ako tenged sesum mo o so isbra government balu business ekrulia what we call desk audit mo audit ay kalurol was ay kaluror dorul Michael blab el matletele ngara relationship ringil mortial mokte kertial albe mortial government ngara constitution Michael ngara egitar mulai ka Michael guktulonglel was ang magarang ba guktulonglel national government ba state government mataram le tukol ngarsia was girel mo define angar lela mo ko magay ras state government ma national government Michael tukol bol ka utokon ngi Michael bol takar ngi ikang ember kom op mo dia ka bol ka utok ay gigi dam na gilim katmok le dirga kam katmok mel mutra al sils adim la malot ani tiding ngilot aklela a ministry ember kom el atel ko mes ngilo malot ngoringia ang mal la mota o warap ay stulong dim la ka dola sa 1980 apla to labro el ang resabo to kurisra tingila tokol ngar elet kabelment munamo mral gire de ruli ditia girel moringi omsu berngi makmal lol ngi telwasil sub ira adol biak ulau tia girel ruli omsu ba ekado mo misra kabelment trakwa kabelment tam digel se sukum komom kat pia waya homeland security ram digel tiang abes ram digel misra bolom tu berngi sera moringa adubul mora asel blara New York temluruli segit di kang kira ngari omsu berni mo kete time le tabo sel mo korngi ak mo rasel mo asemelat yang ra coster ngil operation tel government mo ketemu o dia kalau mesai gel atolong lelai kalobis ma